Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. 3000 dinara velikom broju građana u ovoj zemlji je nešto što može da znači još malo nade da se preživi još koji dan, da se vreme dugova, teškoća, nedaća na neki način prevaziđe, ali samo uz jedan uslov, da se primi boca. Samo da vas podsjetim, u srednjem veku kada je kuga vladala, postojao je ogroman problem, to je bila veoma zarazna bolest, smrtonosna, period inkubacije nekoliko dana, tu se umiralo, posle 3-4-5 dana, 6 dana, gotov čovjek. Problem sahranjivanja. Ljudi su primetili da onaj ko te mrtve krene da sahrani, razboli se i on, pa nisu to htjeli da rade. Ali nekako je te leševe trebalo skloniti iz kuća, iz dvorišta, to nekako sanirati, pa su onda ovi koji su malo bogatiji tražili ko će to da sahrani, pa su davali zlatnik sirotinji da se prihvati tog posla, koja za života nije videla zlatnik, kamoli da ga držala u ruci. Znali su jadnici da će biti mrtvi za nekoliko dana, ako to prihvate. A opet bilo ih je koji su to prihvatali da bi bar svojim porodicama omogućili da nekako prežive sa tim zlatnikom, ipak može da se nekako izgura život. Prihvatali su taj zlatnik i posle nekoliko dana umirali. Znate, istorija se nekada ponavlja kao tragedija, nekada kao farsa, ali je ona zaista za neke učiteljica života, a nekima ne vredi nikada im se nacrta. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živeli. Ne veruj šta ti kaže.